Barutwana ba ba kana ka 180 ba sekolo sa Mpophomo combined ba kgoreleditswe ke merwalela. Dithuto di ile di a tshwanelwa ke go busetswa morago ka ntlha ya dipula. Mme le ditirelo di ile di a ema morago ga gore borogo jo bo dirisiwang ke baagi bo tlale metsi. Borogo jono bo agilwe ka dingwaga tsa bo 80 ebile bo tlhoka go tlhabololwa. Re kopa masepala wa rona Baithuti a Mpophomo a tle a tlo attenda. Problem ye is serious haholo. Re batla bana ba rona ba ye sekolong. Re bohloko haholo ka ntho e etsahalang mona. Re kopa ba fihle ba tlo re attenda. Hobane ntho ye re kentse long time ago. Bana le nepe kaofela tsa British. Then they don't attend. Re na le mathata mo maplaseng plekeng ya Aucklands. British se na le nako e telele haholo e sa gone o ba sa gone o ilukisa. Like bana ba gone ya sekolong, it's been like a week now. Even today they didn't go to school. But jige ba khutlile gona mo obane nobody can cross the river, this bridge. Barutwana ba lefelo leno ba tshwanela ke go tsamaya dikilometera di 16 ka letsatsi go bona dithuto. Mme batsadi ba tshwenyegile ka ditshireletsego tsa bona. Le bridge ya rona aus le fasa rona. Ha re go ro tshila mo, ha go ro tshila bana mo. Ha go ro tshila motho mo. Tejwa ja re batla ya go mutsa rona re go ro tshila mo le di a tshwa mona ka ofela. So re batla lona ke le itse community ya lona. Ka le buela batho ba ba ha masepala ba bula ba tle thusa ka tsela ye tloang fandrelelo ya fihlela bo kae kwa bo ba ra re go ro tshila mona. Lefapha la thuto le re le mo dipuisanong le batsadi gore barutwana ba ye go nna kwa hosteleng kwa Qwaqwa. Gape lefapha le re le mo dipuisanong le banna le seabe go akaretsa le masepala wa Baithuti a Mpophomo le lefapha la dipalangwa. Gona le lano la go thusa barutwana gore ba lepane le dithuto tse di saletseng kwa morago. Re le lefapha la thuto Freestata re aware ka mathata ao mme re bile le di engagement kapa dikopano tse ngata kapa dikopano tse ngata le batswadi ba area ya Fundrenian ya batswadi ba bana ba Mpophomo mo re raisa proposal ho bona hore re kopa hore boso ka mathata ana because bana ba bangwe ba tsamaya ka maoto long distance ba bangwe ba tsamaya ka transport pula la ina haholo bana ba khone including le matishera a ba khone access a school ra be re propose hore solution re na le yona re le lefapha ke hore re be bana di hostel sa rona mo Qwaqwa mo ba tla khonang hore ba thole thuto e nepahetseng. So re ntse re bua le batswadi re nana ka nako sa fele sengpile ba tla sebetsana mmoho rona ba dumelane le rona because ntho e sa halang mola a se ntho haholo ya lefapha la thuto ke ntho e ntlulang mafapha a mangwe le bo masepala le department tse dingwe but also ke ntho e sa halang a natural disaster which is beyond our control. So as a solution from the side of the Department of Education, gore rinke bana re sebetsana mo rinke bana rinkile batswadi beginning of the year ra ba joinsa one of our hostel hore di sebetsa jwang and re confident hore the hostel e leng Mantatis ke hostel e hantle haholo re ka khona ho accommodate bana from that grade R to grade 10 ba khone hore ba thole thuto e nepaitseng. Sekolo seno se na le barutwana ba mophato wa R go ya go 10 mme batsadi ba itsemeletsa go romela bana kwa motseng o sele.